Usiku leo ngamjordinde pete manamkinishe komba halani makaya kamjakahushia audio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To sasa ama ndizo rizibe hamalahoni hanyo abo Mwenyezi Mungu ajoja alikomba bahanum lionganywa nono inshallah nza Mwenyezi Mungu ngamfikiria ma baka problem ya son shema katidanu ayo ikaula dimu komba halani mlio msa ngamrishidi yao ni mbushiria ni tsumu njema ya khair inshallah. Eid al-Mubarak baishe rahawo siku kodaja sha dokana ngarijokana indunia ranzira hunde bahatinu ngela dimu rishinde rimnike nizo yema katidanu ayo maraba menjinyo anadamu mridunga uharumale dahula koma mix 100% variete yani ranzidanyi mloiho Facebook nano alo YouTube haukana émission inu ngejo transmettre wa simultané, ça veut dire que izo zibera au Facebook izo des jobira YouTube shele o walo les extra plaza hao walo mabadani hao wakanti wajuka udunga émission ya baraka ya hatu inu yemakati ya leo yano hao sukwa leo unu makatirlona danu ayonga modona uona mwanamsho hatu rujuko kada snaibanu foto haukabora ha kamtumwana sha ifasiria bodo kana rimnika ni miadi neledaho la hanyo linu limwambia ndondondo ya ukana miadi yojadene ngela dimu haini ndongorjo zamba rishinde erdoka bahanu badzima eza joka muhimu doka mshide mpartage massivement ye live inu ili rishinde rike nkonyo nzima hahuidunga ye makati danwayo abonge mtijo shanga ya maboka na haibano ngartongoisha mrubabu hoshakare tumwana tabi tijawami njaruma mru wenda miwaido la moto msafarini mnandeva penso wala rimparao jo mix jo haruma le dahola koma mix 100% variete ngamrudinde pete na repartage hawinji haukane makati danwayo karna urenga wakati winja ukananga mjokana leo usiku ufubi tibaite na aborlo tumuni ni wanasho hatu wadza hatu nyanza mjopa ya opa anishe lea umfunguo utijokana problem yode bana bokwe makati danwayo kinishi hanganye hazini mkinishi hanganye malahoni mkinishi hanganye repoje namna boko haini baba hanum liyo ngardojwa udungana rihadisi eze ndongo joka uzambabanu shabo tina ukana tinjia harumo ye suje rilonyo banu dokananga mjobe he anteni direct ubia wanazi jana walo harumo majuma mrobanu wajobe he anteni hosonima mwanamsho hatu mtukufu joka hadisi dasina banu yani rahani jam presente haukana msamonele foto ngamjoshe isimu sha yeko kanjema deka rishindi ridungana hina mnainu mwanamsho hatu. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maraba menji mwanamsho hatu hokubali haho rijeri hadisi dasina weleo haukana unu siku mahususu unu siku special kia sautosha voyakaya leo rihundana nawe hosonima ye media komor mix 100% variete usiku mtukufu jaleo wanru walotu muni tena zinimete furahana raha hoto huona no ukubali haho rijeri shinderi hadisi bahanu wazima hama kalima ya joka mashash ili ushinde ubehe zerisala za haho hosonima wala watukufu waridunga wema katidanu wa mwanamsho hatu ngawe ne anteni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamu shirodi tumu njema ya khairi unono na afya na umri mleke mahala mdi yunganyi wanono humalahoni hanyu ranyi rezi arhamiza hanyu rezi komor na ushukuria jo mixu jonga mjoka we mwana hatrikao ngebanu haurisaidia ngebanu hasbabu ndongoza toma ya zahe komor abo mimi nja jo haraya imauniyo ya hayo kana nje nikebazima ndami na ae rifanye na mpango hamanui haukana inu karti harmanongo za miziki shasinga sarmanongo wekao si karjaso majheli mjuao kamjaparo shiaka jo hakasundi hasomo au hadija hakasundi hasomo shaga mjoka si wandusoa ili sirika ya mitika ya mruwa miziki yeye tujuru nge mruwa miziki ge mruwa he dunia ne dini ne hedi zonongo zotikia alafu mimi usoni mwao no wanrikao wa ridungao amabushiro marhaba menji na wambia ukana marahaba zinje masaha wakati wa hao urenga au waridungao na huboshela marahaba wewe baho kwa nitahara kubaliana rejeri habari kumbabi usiku muhimu hama leo ikao siku ikao ngajoka usiku muhimu halisi wa hatu sonzi sima Islam surtout sima Islam si wa kumori ngartulana kwa siri za loha manti ya shikumori sima Islam hapo minga mivanu heze mahandongo zaho ni makesti wa hujo unipozea ni rujim faiza hadari. Maraba menji mwanamsho watu mtukufu abonge makatidanu ayo hamade namna maishi mwanamsho watu enda na ujipresente na woni sezeri sala zahahe tina urenga wakati winji haukana ngela dhimu ridobeha ezendongozin hosonimwa ezewajiza hanyu haukana rizamba ndondondo kana koma mix 100% variete na ne verite yanu malaho maili ya enjoy ya saidie ya mwanamkomori ya enjoy ya saidie ya population ya komor ketina mali ketina mvu ketina fikira neza handani deze fikira no mkoma mbazima yode manabo kema katidanu ayo mwanamsho hangu hadijar duko hadis desnebanu ngarindona
uhambia ndondo ya ukana o watukufu waisango wenji kiasa utosha na ongo partageo kiasa utosha live yenu haukana kwa jaka uzilinda ya ukana mwesosu kwa leo nungarokosha ndarekeka sinawe shawowo ziwa Fumba emazeroza haukana ija surprise kiasa utosha. Yode mana bokema katidanua yonga mjuda na usoma mbabi ntiti. Haukatira shida zisome pia. Shanga mjuda na usoma mbabi ntiti. Wanadamu wasa wanisoji presente. Haukana ngapo fraction raru bokoze fraction hizo ngeladhimu rizambe. Do wanadamu washinda wapartage live. Yema katidanua yo. Wanadamu kwa winji hawinji. Rahai live. Kwa tu ipartage sha hizo zonti pia. Daboko mkinishia. Kwa jaka ujua shabanga mjozamba. Haukana nga mjosoma. Wala wanadamu wasa waenda na upartage. Bobibi haru. Hata na jozamba. Itokanziro tozambe za hadisi yode bana pokema katidanua yonga rwenda na usoma mbabi wala wanadamu poko wahisa wanjia hamu ya ukana ngeladhimu wa participe hosonimwa ye live ino ukana haini mzimanda sibanu ubungu participe yani ngarjoona mwanzani watu Hadija Deka hasa hapartage makatidanua yo med Rifki Shakira ombaba hanua liyo hasa hapartage nanu ananya hea ukana bungo wenji sasa ukana ngamjodo soma hambabi watina udiwaza wala wazazi wa baraka wanasho hatu mabani hatu wababa hatu wazazi hatu wahisa wahudunga waridunga ye makatidanua yo wahisa ngo wenji kiasa utosha mkinishiha ye karisar hadisi ezendogozar hantibanu ruanike raai ya watsange fikira haukana zozonti pia ngasibanu ritangila ne fikira yode manabo kunga mdosubutini Zambia ukana karna urenga wakati winji mtazibaraka ngarjonji ya haruma ye fasafasi eka wanazijana walo harume majuma mrongo rishidi yao ngamjojo urere ye fasafasi hatu dasema namsho hatu ili rijonji ya hosonima zila habari maraba menjishe auditor trisi mridunga orisar wasuli balamba bahanu ngardona humbushiriani emission njema ya khair nane kezendongo zibiro banu zibiri hawema wo Mwenyezi Mungu diaribe habanu rijeri zambe kezendongo zinu zibiri hawi mtike wahara na mrambiye ya ukazendongo zibiri hawi ili rekebeshe haukana mwanamsho hatu mjaja hatu hazamba andro ya ukana karjala suudi sha haina mrungu ono yenzia ya dungao karitibanu rikritikiane karitibanu ridezane karitibanu rivurane shangasibanu rifundane relezane rielewane yode manaboko sinahenda na ubweze ndongo zinu watina katsiripete le malinu na mangalebo juu yabo embahindu yanzihwa sumu njema ya khairi hajo ntipia haini islamu jihundo harume duniani ketina kadwana wa komor ketina katudwana wa komor haukai janyo inu ngedungwa nwandu wenji toto wa komori yode manaboko tina usubutini buwe barnamaji inu watina katimambiani ukatsumu njema ya khair Mwenyezi Mungu tujalia mfunge zinji na zinji rifunge zinji na zinji nana Eidul Mubarak baishengi wa maudu sha ngamtodani pa mwono wangu lewe shile kama maudu zendo ngongi zonzi na kanga mjokana ngabo live zinji jokanza ziorganiziwa za husu ya Eid ya maudu kanga sana muo inshallah Mwenyezi Mungu ajoran sana muo yamakatidanua yonga mkaushio mzaze baraka haumuzisa ema suala ya hangu jenamna boko hazoni sandondondro ya ukana hakamrwa miziki aba harizambao ihotsi ndiho yaliyo ngama ndo na opposite suala lino ukana lo suala boko liko hitwani shatika hanza nione oba hanunjo call plus yewa hatolibua haukaho ni sando kana hakarwa miziki shaba hakati haruma miziki yamzaze baraka ndrongo hindri yakahunji ya haruma le jawfula mola aho hata ushinde uzie miziki ngeunje urambie ukana kuti haruma miziki shangao haruma uwasuya mzaze baraka ngawena yanteni marhaba menji mwanama DJ Joe vanu dehelilo wahamba rikaridungu miziki shaheni mrugene shua ya hai sikia mfikiri hatu wazungu wahana mission kuyo hambwa se moshwa ekangareshelia mbavi haina mrugene shua ya hai mimi mrukao tika haruma miziki zo c'est vrai rangu komori hata nje hunu shanja jamanga kasijatska uhidi ya miziki sha miziki yomba hingu ya hangu ikao tipanga hata inibe hakunu ondu wadu yabo wenje mkini shia ikangu asitu wao shati jati kanti wami paske dunia ya baha amjwanzani shelezize suruhu wazeta hangu ne mabani hangu wana hangu na shi wangu na mahangu wangu pia ikangu wewe matoto hangu ukana dunia ya leo ngesomesa ekamru halala hajuabu hima to ya angalo wewe uongo tingu kusoma ekawe tidaba weti mpabafuru mimi wami tijatika widunganga mjosukuti ngamjo tahasamaha ishele paske ngamina mwikao mikala uyamba harumwaze misio zangu nzifanya uhena usiku ngabwandu wangu kana badi wena ujira ufumba fundi Jibril ngamjosukuti nizitekeleze banu na bandu mbaba hanu na kaulinda ikawa nje harumwa misio hamada inu nje nishinde nimtukuze nimnikeshe ushaha cha merite shamla au kana ngasi hawi njikao masha Allah Mwenyezi Mungu nambariki abariki zote hena mbabahi wa mzaya
warizali yaye haukaula kajajiza ya kajajilela kajajisomesa ya jaya kauria ya heni mndu gene roho ya hahe yaishia yaishia mba roho ya hamba mndu ya jirekule dingoni ya unaukana vala mimi ingebidoni stope bana mimi sikati dungu muziki sija periodique depuis 2014 njahea sen saliso jina sibia ona liso shaze muziki ze pardon ze hutuba darasa za de Jibril sija 2018 sija tizia carrément tizia kantsuna tinauheza asababu ya Mwenyezi Mungu na mtume ye Jibril wa hangu fundi Jibril yakautsonga njero ya hangu inive inambie ukana Hadija stop na janazia harmondo za muziki wala mimi ngamina swala njodine njeze hapo mwanama nishilia ndo da wanadamu ikao ngwaridungao zemakati zinu izongwa jibiwa mfikiri ngwa jibiwa nani kande zambani we kari rongwa nayi ngarsauze samahaza hatu au kasisi karjatolwa zenyongo sisi mitume e kari rongwa ndo izo ndizo rajuhanza rirungu wendo haina usiku baraba menji izo nakaanza nsu detesto wanama ikao ngwa hezao la wala mimi sina upara mwana maikaunga mjoka na reka bukurika wenji na bimruka utiheze paswenga mgezo haina mndu genu wakati wahe numbaba hanu bahahe Mwenyezi Mungu ya juhumnike taufiki yaone ukana zirongo zinu ngamzizio zirongo zinu nsuzizia ngamkontinue eza hangu mimi abahanga mjukana ngabwanadamu wenji kao warambushihe mato hasibabu ye dunia wiyo isangeleza afet agoti kaza yawe katurongwa na ngamjumsamihi wanzani wangu kaundu mrangali yao na bibi na mabwana wa mbevoni wa kheri tizia ya vole question langu afikiri bese tijibu hemba mimi nashi marabi menji mwanamsho hatu ngafikiri ha maira ayo hiyo ni sando rondo haukana hudetaiye watsina hata mushakil abonge gari hubushiri yao hati njema ya khair haukana vano haini wakati mru yao nakana zendongo zinu zonjema hosoni mwangu abefasira yabo dokana utijinamboshe hitwa haukana enzia iyo ndio wao na udunge yeka par exemple leo hujanze ukana zenongo zinungu zifanyo halillah ukana ughafuru rahim wode mwinyi uritiambe boni wode mwinyi uritiam roni huzoni sandondondro yabo kana kututia sha hama wananyo manamkini shanga wananyo wenji wako uona ukana vala kamro hasanja hula vala mro hakafira nda islamu Mwenyezi Mungu ndo ujua ukanga mrengezomba bahanu yabo ili ni watafitindo we huona ukana le jimbo lihisa liwaswile nivo ya ukana ulibe dingo udunge ndrongo zindwa jina pweba apo Mwenyezi Mungu da ujuo yenzia ya hunikayo hauyenzia waidunga Mwenyezi Mungu da ujuo hisabu henamne roho yaho ilio ne namne zenongo za wanzo zifanye ili ritike wale hakuhoso ni male kalima lino hukana usuka leo ngono henamna emnandevu hangu ya tsehao tide maravu de mnandevu waenge haruma furaha tano bai tika hanzani ambie ya ukana ce dernier temps rido tana bahiri hunru unjihar mazerezo na hainamna wanjihar mazerezo rijipoze ma question hamade namna yoka mimi ngamjuzi sobanu mimi wahanda na jipoze question yokana ebane mwanadamu oi henamna yendao no mahala niendao erika daga rendonda ngamsubutinu habeze nongo hizo wadzima nele tengwe liridunga wakana sanga si winji kiasa utosha ija tijiuzisa ebane mwanamsho hatuoi nguribe hondaho ilirishinderi juwe ye falsafa ya hahe no mbaba hanu yanzu yabe wandu haukatsi kamharamba bi ya ukana mkinishiha yende ajikaze haruma shongo yajisindihe na singari jondo ndondo kai community hatu yonjema mana mtu kadomba mwabi fetu zo suku mwema woto do dusamru jana mnani power mpulia abo shinda mraju ezo kanziro ngela dhimurdo bilaneza kweli shari jari hundu kana ubala falsafa boko falsafa hiyo hata mimi inipoze question ti problemu inipoze question ya question na kahanzani tele niuzise dokana harumeze mbio zao zinzontipia rijanza rijue yendrongo hindri ya hutsongeza hata leo wanjia haruma upande jauno haukana upande ulio do upande wa ukana leo unsuye weshele zize endrongo hindri zakahuja hata harumeze fikra zaho watudunga system yondwa jina shawadunga system ya unsuya manamsho hangu yeka ngurishilio mbaba hanulio ngawena antenne mara nji mwana
jo ekango nishilio tijomba Mwenyezi Mungu kengo nishi na ndani rani jashida responde ma question yao wanizisa afikiri kanga minaondikao baisho nsuo na ikao dezilio hiho antuziona shamjokanga bondudamika ngo ndunga we yabo ndondo wandu wangu ikao ndunga mzijuo tijoanza miparo yazie yo mana vai transmission ga mono kani uparo ngu boucle ilin repetendo haini manada mu mparo ngu boucle direct shahamadi zo wizo banu inu live inu tindo ilo pra enregistrer aboti jomba Mwenyezi Mungu haina mrulo banu harme live inu manabo deja ba kamtuona Hadija kamtumwana ngamnyona mimi ti jomba Mwenyezi Mungu haini umparo yazie haukanabo infamparao abongu nguo na engu juo ndondondo ya ukanangia live akaba yeye deja hasa a receive notification ye kaitso tanaba kana yamru mparo katujua shadow kana mruka persiste parce que ka upara ndani para kada video fasira po kakuda jibulo mranti message shamro kado persiste badie ka par exemple ngabondongoza jiri hoda honi bazo kartujua sheba bina kanzani jua dokana rejoba Mwenyezi Mungu haini mruridungo udungo emission inu yatipare telefone au ka telefone hiyo ndio irumilwao ili yatijozia ila live ye ka par exemple mwanamsho hatu ngurishili yo makatidanu ayo kanga rorejeze anteni ijo kanje maka ushindi hangala mbabi ye ekran ya haho haukana sheitwa shende na ukupe hambabi haukana ze ekran de retour na kazozo hunu sanga muono info audio normal ababa sanga rorejeze anteni mwanamsho watu ngolo jorenga bala na kaza harumwe question ngarushidi yao ewa samahani botengwe banga mjuao zinuzongo za mro sidera zifanya bashanga sidera karazifanya rujudwa za mnafili shaizo na kanza nabe ngamjibu le swala la mwando la he mwana mahangu DJ Jo la ukana na bia ukana eti kanda hubi ngamwendunda si manabo hakanza na bia ukana hukaharumwa majimbo uroha ujaharumwa ndongo zambo nyasia c'est ça kabe heli naelewa namna hiyo ubanda hapo okay bahiba la si abunga mhujibu le swala la mwando sikaharumwa majimbo siheza hata sidungu heza ndongo hili zakaya sijami mwinyi na Mwenyezi Mungu ataufikia hahe na kudi Jibrilu sijati jiono kana mimi toujours mi artiste na banu artiste si mpaka nguhezo majimbo artiste si mpaka nguremo clavier au gitari au nguzinga micro artiste uhea mwinji chasisi ekomini hatu rengeka artiste ai artiste excusez-moi dola ukao yeuheza yeurema no mimi ujiviwa na ndongo za ukandamino wandu toujours abo ça veut dire emba hindunga mimiyo ujiviwa na ndongo za ukandamino wandu ndorongo wa mino wandu iyo habitude yangu na saloni yo nsina ujua ni jitowe ko marengweni nonga mina projet kao ekati zidungu ngamjona kanga sichoka na maana zimure maana duniani njene zimure akhira rahanu kanti direct harmale jimbo njinama tenele jimbo kawelo hangu sake tuhan kama udungu eruha hangu sake tuhanza sionokana kairi ngabondongozi nzajokana mimi nifanye tijojua onazia majimbo nje harma kasida parce que toujours le jila hangu rekalo jema ngilo bana wala kaljarenda ndongo sijojua nje harma upandokana ngamwezo majimbo mashughuli nizie majimbo mashulana niheza mimi na koparo jonda na harma kumbiulana lihezebala shanga mjoko wenu joko vitanga mjolifanya jehebi yafanyi wao nliheza nsi shatija yokana nikeenzi nifikiri nangalie zendongo kanga ziribirao ekomini hatu ni heli rienshio ni heli risufreo ni uone hali njo ushinda nitanga nihenda minatika ufikiri kamjuka na mina wangu wane au watano nshinde na be mahadisi kao nshinde nitoe wasia kao wandu waili waishie owane owailike kwa ishia wao wane sijati jihundukana alhamdulillah ngamshindo tikanda mina wandu waangalia video wanisuive rikavazima ritoamba hindu ya mbwao wasuya parce que harmaze rezo sociaux zinu haina mrungeena eshamhansiba mimi njakansa harma rezo sociaux ikeha mahali nono tijamrajina mimi sijamrajina parce que tija ukana njeni usiye haune shelezize yakaliwaza parce que mnyuriumba handa ukana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala handa ukana rike juma kusheleziza
abo sihunika zanteni abo deba maraba menji ngamina furaha kiasi ya utosha wallahi na Mungu ngamina furaha kiasi ya utosha haukana tijua hupara bavuni ni hupozeze question zinu watina ukana tibiri hotengwe ni hunu shema na kauzifanya hindi dokana leo hambilo ukana sola mzima waili eka hutanga abo hutangia haukana ye mtanga leo wode mtangi wa maudu na minga mambo Mwenyezi Mungu inshallah ye roho njema ya haho nane namna wabwe roho haho kana leo hufikiri zendongozini ya ukana utivurane na mananyuho utinjie balbala na mananyuho shahu fikiria ukana namna jenjo fanya no zendongoza hangu nizihunde maana rahun duniani ra akhira yode nzia wewe waona Mwenyezi Mungu ngojo hubulia nzia njema zjokaya njema rahane njema zino hokabangizo njema shaka mambo Mwenyezi Mungu zenjeze inshallah nza Mwenyezi Mungu bawo di aribe hambari muombe no siku mtukufu rulo nuonu shahanza artike wale mana ntujuhana ntuhuzingara bantu hata shatsitire pete ngasitumuni eshelea embahindu ya hula tikahanzani waswili hosonima yele kalima walito wabano abaha lionisao ila falsafa ya waswiya jenamna kangario nao video zinji za haho zisirkile ose dernier taharu mazerezo haina mru ngari mwana hawinji na komanteri bismillah mashallah Mwenyezi Mungu na bariki Mwenyezi Mungu zonti pia ngaziro hao ya ala alhakika wewe harumweshi itosha jana ukauheza wanadamu wakahuti na courage eske wewe uko ufikiru kana ezendongo zinue njanizo nziani ngazjohunika ubinadamu mwinji rahanu wakano jana marhaba menji amfikiru kana haina mjigwani njema manama DJ Joe nam weye yetoka harumaze njema pia mashallah shahaina hena mjigwani mbi woye hanza yahuone ufanye zembi yahure mekoti sheka ufanye njema yetu juru nguduyenga na wala haka hure mekoti harumwa zembi abo tikaza yako maraba menjinga mono kana omba bantu anzingara leo unzingara mana ntushinda na wasulisha kwa Mwenyezi Mungu nshida ni uzingare ndorondo maraba menji hosoni mwa ele jawabu lilo abonge makati danu ayo ngarjo henda na unjia hosoni mwa zibarna majizinu za husu ezenyasia haukana rizaba ndorondo kana husanga wena yepajia haho ngawena yesheni YouTube ya haho ze epajio nesheniyo husa hui personalize hezinyasuya za husu owema wahe emana mkomor no wema wahe ema islam namna kauzo ni sandorondo banu kana kujala bararabu je kana leo hande usomo kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahu zingara just ila ndrongori para humanite yaki ekulture ya hatu no ususuya wa husu mrumshe au kana wodu wakati mbaba hanu mkuu waswili husu mrumshe na mrumme osikwa leo rende na uondra video ke video hiyo riparisa ya ukana wende wakaurongo wazendongo hizo wakabahangizwa live hawoni sandondondro henamna mrumshe ya kauladhimu ya kaye osonime mrumahe no sonime mrumahe woi abangari jokana owana wanu waili wazalwa ni mbaba na mzaze ketina kadekote hema na mme ketina kadekote hema na mshi shahurdi holi falsafa boju yabo ya ukana ngabo problem ya problem hinri ya problem dokana ngabo wanrwa zade boko kwa tulelwa no azaza hao henamna ya uyeshi na mrumme eze ndongo zinu ukana zinti ndongo za leo shazi ndongo zilo banura nzihale hamna falsafa mtiti rjoshinda rwarie ili rishinde ritekeleze zila nyasuya za hao holi hoyo de video yulo an actualite osi kwa leo unu omba bahanu zendongo zinza kahuja hata ushinde urwarie jenamna kana ureleza ndoka na huzala komori uyeshi komori ulelisha komori aboza ndongo zadunga hapo uende juko zamba wawe hoso ni mwele kalimalinu sharika hanzari juwe ye position yinu ihujaje huziono zireme mru karibu nawe zireme mru manzani waho ili rishinde ri na nuendo ndondro ifalsafa yinu manamshu hatu mzazatu ngawena omrongozi marhaba menji mwana madije jono waribunga onga shukuria onga kosha marhaba menji Mwenyezi Mungu namtukuzeni asante pia tiziono ngamziesh ngizo zikaya ngizo ngazijao
bozakaya ziliyo na stopezi jao hakika na stopezi jao haukana ngondo hundu amjojibumba vititi vitfe parce que bizohamba katika wakati wakataka kujafanya mission ikaongeranga wakati mwingi c'est ça haukana leo ngamono ngabwazaze watu kusikia wazaze ngo kalite mbili ngabo mzaze kao yeu kane mwana hahe hamlele eshikumurisha ngabo wazaze kao ngo unwana hao ngo walela ushimanga haku ngizo ajali ya heze dola za hao waranti waonu wanawoti wa peu wanaomekwati wa peu wanakwati wa peu shange jao falsafa za mshida honi ya mrumme na mrumshe hakau yeshida honi ya mrumme na mrumshe sideka wandu wende walala kuitanda junga tusamidihana shirika nga watoto watiti kanga lunga wepe sisi ndokana leo mrumshe ola wende walala kuitanda juu shanga we maone wikao ya mrumme ya bidi yafanyidi wayo nade mrumme kwa joka hanzeba mhogwa hoha atsende haeleshewa pati nada bwe majoka hanze mna nyondo fi wa hoho atsende hakulwa na sibirlamba byabokana sisi narangalo wana mana bale manana habyo kana zika yangizonga sijao nenge nafsana tarsove wajao parce que karnaka ushindarendera sove mndu wa 25 hauka mndu wa 25 uha saha rengeze ndoko zinazitwani ngejokiride se ya kubali ngejokiri kubali shawala wajao na risobe wala wajao nam haukana mndolo ne mwana sati mizima hakumia luda honi mnduna mpare babanu malezia mwana atindukane mwana mndu hede zara ende hamhula mnangu ende tijida huba mhula mnasaka dungu sape ubiro ya jeho dahoni ya jako shamroni balange na telefoni balange na ordinateur balange na tiji plate jinda wapi ujue mate esware kaka tilikoli na vala mzazengo ndongo vala hata shame mwana ulaka tujo ushihosa vala hata upihamba maele mwana ulaka tujo upihamba maele sono kaze nongo hizo ngazendao hawenji ngizo na soko pour le moment so fingizo ala mode ngizo ala mode ngazendao tikaanza ni birenzekao ngarjoshida rielewane wala mimi njaka ujanjenza be kama nzoni kwa rusheo hauntezi wa rusheri sha mimi ngamanzori elewane parce que vala ritoka hunu ridoshia ze ndenize mruto jo hafanya video hagamba na mahadisi yetesa wangu wakaubunga abo leo karti hivo leo ngasiokana rangale maisha ya hemi ya hatubato maya ya mndu mwana hakika maya ya mwanadamu kuplu ya kerma kuplu ikaongio fidele noti mapesa shanyanzo na mahaba na mwishirizano ze famizo mbili hakika maraba menji mtadza hatu haukana franchement mimi ezenongo zijahimrwa kiasa utosha kiasa ukanango onokana bo deja bo temperature yangu ibese ukana emana njo zamba ngo dozidon sami hemba wakati ntitirlonio shake irini ni gabwe mbabi miuzi shemelezi za haku miulila haku ya ukaze kuplonga zimenye hao hasibabu de ala malezi riniki wao shaleo ngamjoanza rectifier mbabi haukana par exemple harume video yaho rishia mbaba hanu bokomba bahanu yabo bonisa ya ukana ngabo mpihano na mpihanai abo hizo ngizo enregistre ban abo kubalika quality dungu live yaho alafunga manzoni sisi ndrie mbaba hanu tsaba hanu bokomba bahanu yabo owenji wa hatu mkinishia waelewe nai position wa irenga ya ukampihano na mpihanai ya mpihano hakambude ya ujiwagara ya ujonisa ya ujijusa bahempihana haka wishidi ya mrumahe haka ustahi ya mrumahe na mpihano ngo ujonoke mpihano abongi automatic ma ya budi ya mrumme ya mtabisha mrumme shaija ngabo ila strategia ukana leo yomkinishia mwanamshe katuja upiha ondo la mpihanai shamrumahe ya uja upiha puisque chef cuisinier mahalani par exemple yo jua usaidia ya mrumsha itijoka hama banu par exemple ukabema kalima yala ya mrumshe ngembonzi yafungwa ni mrumme kasa veut dire que ngeladima haini ndonga tuzifanya emana nizamba uhindi do utowa ze problem do utowa wala naksha watiti waiki komori hatu mriati jobira yamba ukana shabanu mrumshe yoti mbonzi ya mrumme
mru menge ladhimia saidia mru mshe sekio normal je namna ke mru mshenge ladhimia saidia ya mru ma shaomba bahanu boko yuhusudo daho ni usupani mru anilia mru hanza lauze ya unise ya ukana je suis capable de nishindeni dunge la ça veut dire la daho la hatu rike bahanu bazima rike nkonyo nzima iliri shinderi lele wa ulezi abodo babanu boko tikahanza ni waswili mwanamsho hangu no niseukana honiseza mpihando na mpihanai hainu dukanza ne video hiyo na jabone haruma ye page officiel ya hema na mshwatu wa Hadija Mrikau na nesheni yahe hauke video hiyo itolwa leo haina tohia yona mananga bondongo zinji bokonga ngazijao makati jao yao mjojibiwa shadow kananga mrudinde pete ndondondo ya ukana wanu leo ke yatohamba ukana bomru mshiha fungua ho minduni geladhimu zeno ngozino doele wana henamne makalima ya jao sibai tena radine shelezize ya ukana haini ndongo uzifanya hoda honi haho uzoni sando ndondo ya ukana kamru halolewa wanga mtode nrabobine kamru halolewa mru kado shuku we mru mme wa mzisa we muza we mdusa we mbaida edala manabo fasira bro kango jenda za hehul shahurdu uzoni sando ya ukana mru mangalia umpishie umfanywe na ndongo bokona ndongo wao ekahende hula hadu so muhula nguchohoshelea arambia jeza izo pia izo taratibu za mrumshi jenamna kamrumshe baishe humtar mabatila tamante kwanza rohe yoto do roho iyo risijua sha tikahanzani waswilo mbaba hanu banu mwanamsho hatu ho wakati rolonuo ni testop mbabi ni kaushe mbabi yekote yaho wanadamu waridunga wabanu ni mambia ni ndondondo ya ukananga sina wakati ushashi a partir ya basa haina mdu joka hanza ya pare manabo deja ngare ntsu numero banu she numero yo ngamwelezo ndondondo haini joka hanza ya pare armwe misyo yino yatekeleze kalima yatsono nziro sha ngasibanu kardajabanu jertulaleze ngu kardajabanu rije ripulanisheo sharjabanu rije hadisi rionisane zenjema zilio hosonima ye communauté hatu zajo kanjema ka ziaplikewa yede manabo kuma katsidanu ayo ngamedo na mabenu kana mru na juendo hena mna joko pose question kange na question nzo pose sha itike and the war ya zilarambao na ikeba no relio yomonti zakado abili do kana mru yashinde ya juwe ukana kartiba no rivurane ngasiba hadisi yode manabo ko wanazijana wa he majuma ya mrodingo niho ranzida abasa eka ngamdungao ye numero ise yafishewa exactement hosonima ye ekra ya hangum samuyonao nane ekra ya hema namsho hatu Hadija Rilobanda sinae msanga mmonao watina udiwaza ye ekra principal ya hatu sowaidi emana deja makatidanu ayo miminga mwono wanazijana kwa tulala shangwa fanyao ye system ya ukana washinde warinike eze numero hizo yode mana bokora nzida basa ngamjojo huipara simultane nyi wanruboko nganyi andewor ya hunu farantani ngamjojo huipara par WhatsApp eka nganyi hunu farantani ngamjojo huipara par WhatsApp toujours yeka par exemple nganyi homangani abwe fasirabu dokana ngamjojwa huipara hosonima numero normal haukana o wakati nguo mshashi kiasi ya utosha de 07343328 manamsho hangu idi nende nao utekeleza la makalima arjoka henda na ubaezendo ngozino hukanabo ngarlinda weza pele kanga mrakanza usesu ala hukanga mrakanza ya participe ya hutine shime hutine mvu ngolojwa upara idi rishinde ri mbehe hosonima ezeno ngozino hakali mabokoti johanzani uziselo hosonima ye page yaho ne Facebook yaho ezi simu idi rishinde rijue wala nada marudungo banu washinde wajua mbaba hanu wajuko huja waje wajabone manzano watu amadi halla wiyo le zina la Hadija Mrikau kalja changer ngilo wilo harma ye Facebook yangu ye page yangu tikaza Hadija Mrikau harma ye YouTube yangu gongwa hivenza toujours le zina ngilo wilo Hadija Mrikau njashasha yatamba hendo ni foto ni zina okay maraba minji alafunga mina swala tena na kanza ni kujibulo lila na musumpana ina mpihando mpana mpihando vanu ngabo taratibu tsaila ikao ngibonyeleze mbabititi vanu ambrefu mwanamshe ngina droit ya kute mwanamshe yeti bonish shanga bo yendongo vale vanhu vakauja mpihando na mpana hii mrumehe ndehonze haja hata mdumwa majika tukamba na vala mwanamshe ngodahoni shayi hatumba utsojona kana na ntseda na miemba maji aboskaza ngoniseka parce que mpihando yekaja kana isima uhahe shampihando hajua haka ubala nyungu ya ruhato mra wajwende ame majisi ta homi kwa wambia balia jahise ula mdumae ya yele yane ya hosemilu na mpihando yeye hakanashe simashaha he hodahoni ano endelea
na mpihando hakana shesi mashahi odahoni yabo ika oblige mpihando ya hundi ya tsorenge majibu ya lovala ya nikeye ola mrumme sha haransi katso mrumme hija ilande sanje ya rehe maji ya yabehe ili ya tumshanani numpana hii harenge henda hamie maji tokana lera fulani mrumangu kujungi hamba hende hamie ba maji hansi zaula mrumshe wahe yabo bila shaka fihi mwenzakili aelewa ukana yabo kelkela swab manamrume yajaona ukana mpihando ngena shesima hodahoni ishovala yodo tokare ngemba sio ila ngemba majatumsha nani shabala mpake mrume haja hakati atafanya wakati mwingi ngemba majira ende atlomsha nani numpana hii yeujwa hende hamemba maji mrume hija yeuja hundu majumsha nani ula mrume aruha rengo wana mabake wahe idangara mpanai baba hanu boko ukahanza uonise taratibu ya heze ndongo zinu ya ukana watujoka ya balbala na ndongo zinji za ukana lewo ushinde uonise exactement henamna waka ubeha heze ndongo zinu hapa ngari kanza rizijue exactement baho henamna waonise heze ndongo zinu hukana eske lewo harumeze nziyarivira uzinzo ntipi ya hauri hadisiu ndongo hindri boko hujo tekeleza hosonima wala wana wa Komor hususwa duwana wa sheha ukanabo deja wodo upande bokongo doshinda urongo we tanke we mzaze wazaya walela ulelao jusqu'à maintenant nombo Mwenyezi Mungu inshallah wake wenji na winji wajokana maana nasi hasonti pia shatujo hanzani juwe endongo hindo janza wibe hosonima communauté na wala wazaza hatu nezendrongo zinu rizonisa ya ukana ngabo problem ya husu ezendola za ukana leo mwana ngwendo hambilo ukana eka hende yabo hulolo ashangela dimu uvesira jini hau uve nguo bako mrumeka na ujo hutushe na bala zila zonti pia ngazibirao haruma ndrongo ramboka ngasima islam ujo hanza be kalima hindo so nume partini sijo hanza ni be kalima za mwando marhaba minji mwana madije jono wanduka wangu waribunga onsi na uranti wabushila marhaba na washukuria sijo hanza ni be ukana leo deja wazaze wakatondo wafungo zendo lazima ngwatibohombelewa wanao duambi na bala kwa twelewa ukadeja bala engwa ombelewa wanao duambi samani wakati waparo wana hao hamado nisukondo mlase ukabanu ngarindora tahe mrumme hauri mrumme watingo hombe ya wanao duambi na bala kwa tushida wajikontrole kango ombewa wanao duambi pourquoi parce que mwana yazali wa hunu ya japarwa ni mzaza hahe parce que wenji hatu mzaze mbabai hambia mndu shabala mzaze de wendo hakanti hangazi habari dene mwana hahi shambaba kujambia ukana banu tsingume toi umwana hangu ujoja ya yingwanza jagu lole yabo mzaze hangu hadisi habari dena shamzaze ngabo wazaze kao wazaze ngo parti mbili na rielewa neno babanu zezo mbili kanga shido rielewana wazaze ngo parti mbili ngabo wazaze kao wo mafideli wo mafieri watsende wafanya mashughuli no wana hao wakiharmu uhalalifu wakiharmu sitara wapo mzoula harmu shetwa shahao zilangu aziombe yao ngabo wazaze kao waparao wana hao wajambio kana timundu mrume tsoinga mjoni hulozeye amjoni huloze abudu agaha na ula mwana katwanzabu amaba mama mimi ntuta hedola hii sokubali mazaituni hasa hafanya mafulani hafanya ngurumide na tufanya humrani yeto kubali yeto rogozinu hato mwezi wa raru umdungendeza ola mwana harengi hato itwani henda fanya zirongozila ushake mwana ola haranti wetu avili plusi wazaze kwa suji kontrole ukana tena balabo ya samwambie hadisira mana ola mwana ya sali wapana mwana ya zilande zirongo ya kambila so mwandoni ngabundo Naam. Afikiri wala wandu wasawa undu deja manabo deja riyono ndondo kana sawa telefoni yao ngetungo sano hea soma hani mwanamsho watu ngojo regle mbabi ye telefoni manabo deja risante ukanange parao na izonda zila rtongo hamba ukana haini mrulo banu udunge live yinu retipare mwanamsho watu ngaru redizar anteni ngaru shiri yao haya timizi ngabondo ngombili kongizo tanjengizo vala sho wazaze kwa tuelewa uongo unokana raha na furaha paske wende humahala hula wachape mapesa yala ulive madani hao ema ile ya gratuit ni mapesa gratuit duniani
shanga bo danger mbili kaungizo dingoni watateka tushida wasikontrole danger mwando hindi eske bomzaze ukauombele mwana kwa dua ya mwando ensi akahwende ndola ya mwando ukauombela ukana ende ya lolani mrume yato umanza ufanye mashughuli eka ola ndola mrume yato na riziki dena ya duniani baraka na kakunda wasai hamdungu wala wana wajangwa sufre wa vangu mwana ngena 25 mwana yasoma ufanyo hazinge wae chena mwana sike mrume ola ila na mari endeza eza saya kwa tujoke mwana wala ngujojo urenga ye virusi ila ya teko itwani yende ya renge ula ya mwanzao maudu eka hadungu ola ya renge ula ya mwanzao maudu ula mwanzao ula mwanangu fikirikana besela leheli ya mru ya shidona ndolani mnduka dofanyile mndu mahejao mnduka dofanyile mndu mahejao mnduka dofanyile mndu mahejao ya zirenge ula mwana kikaka ndolani ezile akauka ajali mdo zile akauka ajali mdo Odongo rondo abongi makatida nwa yo cher auditeur trisimdidunga wa hamadi zorazamba dokana vanu ye live ya leweinu jinamna kamuyono rondo kana keja alerte wa wandu shari mambiani ya ukana yinde namna ya daho li jitengao dokana tiono wakati le foto lao la fanyiwa parce que le foto lao li fanyiwa en infraction de minuti au seconde litilwa haini mdungu tongo huja yebanlera sanga yebanunga twandisa sangai ranzido sikwa longa mjuzi personalize nzabendo rondo banu ili wanadamu waridu ngendo rondo mzaza hatu manamsho hatu do kanale dahola hanyu kalna do talera pourquoi yote nongo zinji haini ulone fidelite ngojoherwa notification karjamba ya ukanamkinishi ha zendongo rokodo zifanya wakati wandwalo hazini par exemple madaba saa manayinu dharura shatika hanzano nise ukanabale efasiria fidelite do utoja bone hanklashe notification comme ça haini wakati wajonja bahindu tabungo jondra notification ujue eza ndongo zibira abantu hindi eske ngamine nafasi antine nafasi ilade manaboko ce dernier temps haini afishi tulo kwa watu tulalera haukana wanti pia wasawa jihante ukana abo yo kenzwer na balazila ndabo wenji wa hao kwa nakahuja lele siba chokana rjeba la relekiyo yode manaboko ngamu mtsahoni radi ni mwambieni ndorondo ya ukana yekanga nye fidelite hanyune page bahi hata hukamdo salera kamnadozi sa parce que zelera za heleda holanyu linu ezinjinga zijulao wakati ruko fanya emission sha rijao misuzanunu ridanganye mbabi ili rishinderitsahe rihunde utafiti wa ukanangardo jua ufanya hazida sinanyi holihonganyi suri ya ukanelida hola hanyu linsida hola utuanduze nguo siba hitena ridiri tena nrepete ndorondo hosoni mweze ndongo zinu dokana emanamshu hatuoi nzadzatuoi rimpara banosu kwa leo shabanu nutido usiku personalize wa hahe wakauladi murjerken tibanur hadisi officiel wakana tizabando ya ukana leo tumu yema nara kompara hindi manara kompara bando kana rimambia ni ndondo kana le daulanyo la Comor mix 100% variete lindaho la hoana wa Comor na yengu feze parmi haruma o wana wa Comor efasiria bodo kana leo ngari parao hajiku s'il vous plaît mimi jo gam mbeho hajiku nitsaho wanzani wangu nitsahema ami wa wenyele daholino au kana ya Comor mix nyinde mwahimisa ridunge hawinji mana wotsindae na rilwanenro mide ufanyo demand hiyo haukana izendrongo yamba au nezendrongo ya tsangao ngazjoka na maana rahundunya ni ra akhira ye kamru hajibiwa na rilwanenro yoti force kamru hajibiwa ya shinde yede ajabone hosonimwe page ya hema na mshwatuoi na ndela ripara ndorondo kana ikaza shesi mshahe itujoka hama abongyo personalize hadi jamrika au heni ya udonjia ngojo hundra harumele fotula ya vangonzidu hatia fulari yode page ngamjo control haukana ngabo page zinji ya wandu wa subuti warengale foto lahe warengasha isimu shahe washirumiao na mfanya attention baba hanu yapo ngamrudin repete ngabo wandu wajipermete wabu wa Facebook wabu na page wambao la hadija na ola tindai sabe jirkin warumesha isimu shahe abumkini shiha ngabo wasalisio wandu ngabo adio wandu na bonga mjoke community hatu izo dizo ujibi wale zambi wakati mrojo rengele foto la mro hende akreye fo konti hende hula hende abanu mimi hadija nisaidia uniberali kumaiho babanu haunsaidia unazime na hizo tidi tabia za shazonti pia dokana si ujibi wa udesande si ujibi wa umenya shasikar jibi wa urengeza na minga mjokana 90% mridungao ni ujibi wa urengeza dunia karna ushidare kesa wasonti pia haina mnungo jukana arme kategoria dokanabo ezaka muhimu rishidar jabona arme page rifanye verification haukana yeuka ya haku harume page hiyo ye kamru hende ya behemna message mtiti ili ya kesure serte ko bandabo sha ye kanga mtaho mkesure ngarjo ube ha message ya baba hain hosoni mwana zijana wala majuma mrodingo niho watrie ye lien ya he page ya officiel comme ça kamna utabiha
do tsokanga mjode monde ma cliquer lien dirige wa direct hosonima ye page mana mshwatuwe mtsidi wazi haukana nge YouTube osi zendongo zjukolo bira Facebook ngazunja YouTube shela wala nada mboko ujibiwa udunga YouTube haukana Facebook wakati yokana problem idi rudo shida rejibaskile hosonima yeshenia yemana nifanya uzinu hindi tsido kanda yesha hanyonti pia tizabando ndondo ya ukana ntsina mzima ndani njo wana ngufanya ndongo kazendo izonga zjo usaidie mana mkomori kikani mhimidia na mshangiria na mimi tizabando ndondo ya ukana rijabano su kwa leo rijere hadi Zimbabwe mide na tue volonté na jimdin juma ujihundo ho Marseille au kawa de mamudiri jimla wa hema la ho yanyanu remane zitwa ya ukana ngasibanu hawinji ngartunguka banu kinrume shema na mshe kartumona yabodo mbabani boko riredi similo su kwa leo ya ukana itsoka dabanu bahi shema mwanamsho watulo na ndongo za duka uhuzongu huo mwanamsho watulo na ndongo za utahema esha tusa ngarujo kada sina nyeri saidilane na oba Mwenyezi Mungu kana usiku mwanamsho tu yajuka urejebanu yonge juka mpango mahususu jore ngalera zinji rujojo libere telefone akanga mona kama lati libere sha ho libere kana dakika nchashi hata mtoka ushinda mshide Paris c'est un peu chaud shanga rombo Mwenyezi Mungu rifanye mpango juka personalize haizo mjede maisha hula prepare ma question hanyu mje muzise manapo deja ngado muzisa ma question mido hali kadhalika ngamjuka haruma eshabakati mbioni ni angalia heni ambao ni jenjeni kenzi ni muzise zilajuka hamba inshallah haukana ngarobo Mwenyezi Mungu kenzi ya yedunga inu ikenjema nasi naye rahun duniani ra akhira inshallah hamakani majuka mashashi manamsho hatu haukanabo deja ngasina 17h moins shelea homjopani manati zabando ndondo kana maharibi ngandu haraka na mkinishiha ngabondogo zinjizorenda rijohanza ruhere anteni ushinde utekelize wana makarima rijoka henda na utatalika harmo mpango wa watu wale wonu maraba menji marhaba menji mwana madije Juma Waridungao amundosheloni marhaba menji Mwenyezi Mungu naribariki hasonzi inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kanga mnelewao kamsuzirenga naye wala mtinirenge surwa ya haumnirenge mwishio mashishioni na mnirengezo mnona wabaha nizo ni mwambia oni shamtinirenge kana wala Hadija wala jao mtirenge hivyo na mrengezo mwishio wabaha mtinirenge mimi uso wangu nile jina la hangu mlijua orangu zamani na mtsoringa hizo mimi ni mwambia oni bekamgu avenze ikarshindiri kanzi rielewana ripanga rambila ni la verite paske wale problem ya mgazija yekanzangu azikweli zekweli zozoka na nyongo zoka na problem zekweli zoka na nyongo zoka na problem yekaya sisi na rikenzi badima reshelezizani haukanga bundu ya juka hanza yake ne yembe afanya ndogo fulani yambe malake bidoni sheze mgozi hajja bala sila kweli aboyo mbafumvu aboyo mba wasia ikano haishia hairenge na rikenzi hazinu rambao mimi ngasubutini mwambieni simure bahati inu sijami uzamba harume pashi yangu shalonga ngamtowe furso nizambe ukana ngani mwambioni ndongo mbili nda mimi zinu nsufanya ni hunrevi wala nsufanya ni hunremani wala nsufanya njulihani na mnishie ndroizo ni mwambia huo hauka mime kade mapesa tia ngaunda hunsujua yekande zeviti zikurengi zonda hunsujua paske wakauzirenga zevi hizo misidozo na hematu sha ngamina ndokonzima njordini kazi yabo ndajute izo kazi na ukiravaha kana mdona zevi zila hematu bahi iyo mdu najinga msutisi chie swafi nziambe ukana izo mdu nafahamu paske mdu mimi ntinaona zevi hizo abaha hematu zeviti wono hematu kumjulihaniho ngamina plus ya 10 ans haniho ngamina harmaze kraizo msnao ngamichu ngamini wona wiho izo silezani behaba nje njulihani ujulihani hiyo sanga mjulihani si jabanu haukana tanke mwanamshe mkomoro ngazija njokati kana wandu 20 ikao wandu 20 wakahundunga njokabese kati jatabani tila sendongo ikao ngizona mana wandu 20 wala wakahundungwa wala wandu dami wajohuja bundu hela 20 wandunge rilekeze risove rinikaneze nyasia barezo sosio haina mdungu tohea ngabo wanga nao ngabo wahezao ngabo wafanyoze sketchi ngabo wadabu haopurie ngabo hata wapiao shahula wakati wandu jifilme wandu haopia ngwao nini tikanti vanu rifanye nyasia reshelezizane
risove wana hatu reshele maelezia wana hatu risove zekutuza hatu risove wazaza hatu wafanya rogo ikao kasumkinishia rije risove jeli kungabo programu zinji ikao tizi prepare au kabanu mimi ntihamiche amadi heli muna uyabo wabasebese abasaka mti wa jeni shazinu rogo ikao zika prepare wanu ikao ngamu unao hena usiku au kamjo subutini mnanulie nava hadije jo wome ngoni mwandu ikao wani prepare orangu zamani shaka japaru nibe haba hauke costume ya mru iyo mru irekeza ndondo mru haiprepare haipasi hajo ifaya iyo mru kabetu wa film weye ione sana sashi wanadamu wao pia DJ jua wavumba wao pia wao ikao ngoda wanami na hanza rongozi wanadamu ikao ngafanya rongo ikao kasujisa na wafahamu paske zimu rongo ikao ngizo na wenyi watijomba kabala ko wenyi kwa jarongo wabalaga buhara wala kabati uhara endo vina kanza ni mwambieni na risoveze dola za hatu risovoana hatu risoveze rongo za hatu jeli kungabo programu zinji zijao na haina mrikao ujimete ukana ngwanzo ya jersaidi sirubwe milango ya hatu ndio uvera nani heni mwana matena juguna ukana ujoshinda bahe ya ndio upando fulani ya weleze yafanya rungu hamada zinifanyao na mjuhe ba elera isaisoni na mjuhe belera sepso maraba minji mwana mshohatu hapo ngima katidanu ayo ha message boko tsende na ureme wayo hoshishioni na yongi yo muhimu haukana karetiwa shashirilo banu rodunga we live inu ranzido pande wa YouTube huja Facebook haukana katika kwa hunu ngamonoze message ngizo hama puzila mtulu katika kwa hunu duhali kadhalika hatu wanazi jana wajuhunda ruma juma mrodingo ni hungo tunga mdawe banungo tuka ujibunda ziure ntidazi vikabatir jo ujibo usiku wa leo hokatizeleza ndondondo yaukana inuti programu tsaila yaukana rijerke nsibanu rengo katuwinji shainu program rakahanza rije realiza nembabi no usiku wa baraka mtukufu wa Ramadhani rilono na kana inde Ramadhani nude Ramadhani wakayotumu ili mracho renge difference kana eban Ramadhani yotumu ili ni renge zenro inude tumu yakamaudu ngari juhao na idi inshallah Mwenyezi Mungu ajaranti na mua shanga mbe message inu hajiku na minti na uvumba page haukanabo nsibanu ni kemtova dabu nsibanu ni kemtova dabu shanga mibanu ni saidia wajo kubali kasujo usaidilana nsibanu ni vumbe page chujangwa kanabo ngwe page yongo ngwe sheniyo ngamfanyo alert pour la première et la dernière abakatabena mnayo mrungu juu kana haini mwanadamu ya duniani hani kwa ankli hani kwa ilmu ngujua namna irumiao shaho juma juba to haju ni be message upande wa mwanadamu ukanga mjoke page ni odungwa na wanadamu wengi na mkinishia wanadamu wafanyoze betizi hizo ngwaridunga ngwa ishi yao hakana wengi wao wajabone haruma ipaje hanyu s'il vous plaît karitiwa jinga karitima laba ngasibanu rifanye hazi ngasibanu rikebanu wazima sheka mraji sante au kana ngeujuma mayanyahe abona tsahomba bahanu yajoka ubirlia alafu ni be alertiyo osoni maze page osoni maze Facebook za haini mwana mkomori ujoka utaha video ya hema na mshohatuoi ya ipike ya irumia mbabahanu bokongo joka enda ya ikreye mapesa na tahe ngamjelezonro ngabonyo nadamu bokonyu de telecharger video mtaharumo ze Facebook za hanyo hanza msaidi mayanyanyi ya joka njema do partager lien comme ça zila ndongo za hahe zishinde zipwengayo jenamna kana mrukana joro hakomori ya jakensi huni asimbushe mrubure shangar joka haina mrungu tsaho endeze mbio ya honde ridhiki yale mimi ngambeho message ya ukana ekamru hatsaha hakubaliwa alhamdulillah shukran lillah ekamru hatsaha haraziziwa alhamdulillah shukran lillah shamra tifanye ujewiri wa ukana ngama ndonna renge baba ni mruwo yedaba ngamsubutini zambe ukana zenongo hizo ziviri osinema na mshwatuoi ridaza karja reagis shati jabanu ngamzambu wami ya ukana haini page haini YouTube haini page ya Facebook haini YouTube ijoka henda na urenga video ya hema na mshwatuoi watina akor wakati zamba ndondondo ya ukana yekaitilo YouTube ngari jondo ndondo ye mndu yaita YouTube na mndu ye namna yanzu ya irumia hukana ngujokana mwana mshwatu ngujodungwa ngujangaliwa automatic manga jomtina mapesa emba hindi uyono nziro ho ambie mwana mshwatu kana somahani mwana mahangu tijohanzani renge video yaho inu nirumie ho somahani mwana mshwangu tijohanzani renge video ho inu nirumie ya hukubali ho harazizi shamwalala ngamrengao bwetina autorisation sina ukamleha ku do tokana tika hanzani be message hiyo
nganyi mashahidi no usiku mtukufu nuonu eshela kama udu zisone wajanga wajuho conflict ya ukana ai ida video za mwana msheo la rizirenga zizangono zizilwa ngamambioni haini arenge video yaenda ya ihuza au mapesa ya hunde mapesa batina autorisation ya hahe ngojo nje harma problem so page ya henge jobalwa so eshen ya henge jobalwa na yomi minga mumnikoni miadi ya ukana tusa ngene droit ranzi ya autorisation ya rambia yoyo nrokana ranzi daba sati mnikane autorisation mprotege zero shiza hangu haukana ngabo wandu wazirengao watina hata idhni zoka zirendwa ngabo wandu watongo jipua wajewa renge bango ataho mapesa zoka zirendwa na mwene mwana mshohatu mumtsahe mdemande haumone komor mix mumtsahe mdemande kabano ka problem ridaza mniko ashaya mrenge mhono ombaba hanunda abo ntinanje za makalima ya saya sheleti jambo kana moto inventara hau moto mtale hau kana izo deki hatu je namna ya zamba shatika hanzani moniseni banu ukwelu heze ndongo ya ukana kamru habalilwe page yahe hauye kamru habalilwa ya YouTube yahe mru atijaba ukana sima adui aborika hanzari wamenyeleze ndongo za hao bayeye de atende yafanywa adui unu dokana hatende hafanywa adui au renga video ya ihuze watsine mwinyi ne mwinyi kajafanya huze shafanya yasaidie abole wabo urengo huze tsofanya system umambie abaha kabatsimfanyalo hazibure ngamodo na uziabo shelente tirandanda naomba Mwenyezi Mungu kana relewa nandro naomba Mwenyezi Mungu inshallah message yenu irengo andro mbaba hanuribe hao nane heni mndu yakofanya zenongo zinu yashinde yatunde ajue ya ukana tizifanya shananizie nitahe kakazia wakatula zonongo zinu ajina wakatule mamutridi ngwajo he arumweze mimbara inshallah nza Mwenyezi Mungu abange mwanamsho hatu adija maraba menji homkubali haho rijerike dasinawe banu osuko leo unu ribehe message ino hokana inu message upandwa mwana yakanza ipo banu mabaga mtahao ye page ya hema namsho hatu oi hokana karibu tsi halenga mjogo na ndongo zinji joko badiliha ye lien tiyo saitilo yabo harume description kanga muyono ye panglewa harume ze commentaire hainu jokanza jabone yode page ya he personneli ayo de page officielle somahani yo de page officielle personnelle mana déjà bo kataba personne da yawe shibala ngabo Facebook ngabo page alafu ya YouTube dali kadhalika shesimundisho hizo shanga mjogo na ndongo pesunga ngabo na hazo jokanza fanyiwa zendongozi joka njema inshallah abora nzida basa msamjua officiellement ya ukana relais la Comor Mix 100% variété relais la Comor Mix 100% vérité uja yesheni ya Jo Mix Jo isa ngio en parallèle ni mwanamsho watu woi sha ele da la Comor Mix de la muhimilia wotsi dami hamiche shabanga bondu wenji walo yabo do himilia e mwanamsho watu woi wamrengeze zeno zaha ili ya jo avance kama Mwenyezi mkarelewa na clairement inshallah wotsi na udiwaza kema katidanu ayo abo hadija ngarjohore jeze micro utore salamu manade jabala trengo katuna baniera dangu yonkali rijauzia yabo njobe haye publicité ya hoa ya nyasi wa le kartala na wa nyasi wa dunga yabo kango wenji banu nge rilahani adija ngojorenga yanten marhaba menji watukufu marhaba menji mwanamwangu Jo marhaba wanrikao do waridungao ngamboshelo marhaba na wesheleziza amadeza ngujo ya zamba yabo kana banu bizo iyo katamba hito shahuru asha wengu jozo ambao wanazifanyishia wezungu ziono haina usiku shai hakaanza nikefasa mfasida minaye paskenga gwanduko kwa la wamaliza dizangwani ukamna ndipo peso ya ngondo hakaanza nikefasa mfasida minaye ili amwambie nione jeli kwandu wazifanya ungu aribu nao wafikiri amadeli waamba haunga gwandu ikaonda ungu aribu nao wajue wa paskenge hadu heyabo haye chia mwembe kana nafanya kasi wanukupula plani zijukanda podomiki zikena mwabo zikena jao shati kaanza fasa jeli kweze nungu hizo kanuni mtino ndipo ukata kwa mnapashi wangu ula nerongo hamiche babanu wandu kaongo uyabo ngwasidunga ongo zitundao hambavi leori kaujabanu njeli kefasa mfasi mdione kabanu si wandu wakazima si wandu kungafanya hazibazima wandu kauwapanga zi programu zimpia ngwani karazifanyao abo mwenza mashisho heshie mwenza matunguono ejo jao ndihoni esheki yabo yo problemu hae paske mimi sikaha jeli ke bazima hasotiri rambe hadisi pasafas isijo polomike kango nishio bawa heze apeli kwa suranti watingo para yabo mimi sina zidiza honjeza shagwe za honjeza dizo kudi ebabiti honjeza amboshiro marahaba menji na umwambia nikatujuru page yangu tiyo mnikiwa YouTube yangu de helilo de zina zima njashaje ni foto ni zina na uboshela marahaba menji hotu kufuhani no jamani fuhani
ni tumu njema ya khairi mwaifunga ngamjui ndamana insha Allah hazi nyakati zanyu kumaziranga ni telefoni za hanyu au kasisi darimdi vya ni sekreti za hanyu parenga wakati wanyu mkumakansi mwaribunga kamungushiro ni tumu njema ya khairi na idea baraka na umbushilani marhaba menji karjubuna na haru mamisio ikao banule daho ilo lode daho la hangu ninde kina yabo amjodoni wana wakati haru mamisio damina ni insha Allah wanza Mwenyezi Mungu. Barakallahu fika bonge makatida nu ayushero auditor trisimridunga makatida nu kawana urenga wakati winja ukana wakati usa wende kiasa utosha ne zlera ubiesha ilera nikiwasho sasa ndisha ukumba do tokana msidiwaze ukana le kartalat zaman rondo kana linu daho la hona wa komoro wa lohunu pari wa livre shahula shahanyu hoda honi tidashila shapihwa shade kangu ta karto yanku karto ya nyama karto ya mfi ngano pia haini ndongo shaukana leo nangu jondo rondo kana nyiwaziza hatu nyujibiwa kanganyinya mbahindo da honi tijudomle ukananga mroha mwende mwezungulia wanasijana wanu no wade namna ulio nizendongo zambao do kana sijana wanu ekawa paro telefonini wajo livre shahula shaho exactement hoda honi ili utijotabiha savejir kango jo para ne numero ya hao ngarjo itarmo description inu ili mshinde mparise ze coordonnées za hao mdemande shahula mjoka hanza mjem prepare wajo hom livre yani hoda honi rija hosoni mwa daho la presque sarle lindalo ndaho hindi lindaho la husuye mwana mkomori tena lohunu pari shaka mrinde petendo hosoni le kartala mshidanganyiha iyonge hunu pari neze banlieue raha keitsi andewor fasirabo doka nyimlo pari na banlieue ngamdujo upara o enyasi wa presque sarle wanu enyasi bo kongo personaliseo zevera zikombe ze t-shirt yekemna ngwa hemwana abo yazalo nganzanzwe simu hawe date de naissance hau de hani bandrongo ya husu personalisation na neze t-shirt za equipe ya salakanti rekade za hale rekade za nyumeni hujaeze koko ramani sani ndondo kana hatezeko kungazifanyao zendongo zonti pia gikanga mzitsa hao ngwajojo mzifanya ili wa personalize ila mbahindu ya hanyu na ongwa jundra hunu pari toujours ngarjotia yezedienzaho harume description mtijotabiha abongeze jama pia rejiba nanyi ngarombo mnyezingu kana karja ranranda sharshindiri beheza ngozinu ana kwa ana naomba mnyezingu ka haina mri ya jisante vize ya elewendo rondo kana city wando kana rdo vize mru au kana ikanga sana ndongo sito para director zambe shado kana rinikane mihono rambilane za kweli ranzosu kwa leo ranikwe akorinu yode bana bokonja yoje banu njeni kentini zambe batsina ye mwingizo ili zenongozende hawasuya mwandwa ile wendro mbaba hanuna nzoni behe ichijamba kaimo chowoi hasa hari habu itajua hari pashia au kange na droit ya wonisa jenamna kasinga sina droit bora paro rifanyi hazi dasinae abo ngika rwa Suliban ngamtawasa mazaha ngoe kama roho makalima madziro boko ya mtabishani ni ombe Mwenyezi Mungu inshallah wanadamu kaudunga iye mission yinu mkenga nyonono tsumu njema khair Eid al-Mubarak mtidiwazi bosu kwa maudu inshallah ngarombo Mwenyezi Mungu rike wadzima nanyi hosoni mwa msihiri wala kurnev ili hofanye transmission ya Eid ranzi da hunu pari inshallah nza Mwenyezi Mungu kakajafa ngasinamua naomba Mwenyezi Mungu mshinde mpartage massive mayelia yinu haukane kam partage abo msaidia ili wanyasi wajohishie miso yinu hata washinde waelewe ya ukana zenongwa kufanya ranzi dabaha hisangyo a block eshele hodingoni watujamba kana wanru maadui babanu karda kantibanu hautuza na adabu shar kantibanu hausuya na inshallah nza Mwenyezi Mungu deda hola hanyunga limanzaoni na mi DJ Jonga Madonna umambianu kana za jamaa pia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ila dika ya jamaa ma salam maraba menji.